Too much GH and when you go so I will shame me. My walk about Sonko eba ye fide can say so down trending issues are air cost my mo and no and a river to dry I will fide can say so. I won't so will shame obeti me a wound dear air cost so meeting the nana ama obusha. It was a for quite some time now or babia or young to new Ghana to say. What two gospel music he be at say what's that say we two pon akọ out of mo ye prophetess and it didn't edit Cecilia Marfo for quite some time Ghana say and go for elini entry from pa o megun hu fi pa e wo na dwumedi a wo edi hom na ni nyampo no de hyem kenya kra eye de honorable Kennedy Agyapong wo be kan ye efa obayi ehwo ewo ni Exp0se a wo ye ewo the six show no ehwo e was a from be kan ya eye oba Cecilia Marfo Ebra the six show koso Exp0se koso asofo ebobo din ye kan ntem form ho no the din so ebe pie mu bi na honorable Kennedy Agyapong patre say wono so ne kwan ya wonam so ediye ne diye te say woye the prophecy on asori dem wono emwakra the deliverance woye asotura woyi nkofo entefia wo tutu egu nkofo enum eninya no yare kwan enye kra ntre say wo finyankopon ti no so ka de titu say eye wo ba so Marfo wo onfri nyame baako say oye fake pa te say nyame hum emben baako say na ni niemu no nkofo ka Ghana fo to do man atum etu nani mo fo maka na won say mbo ni anu so na ebi so ewo mu a wo mudi no adanse pa te say ebi ka say enye Cecilia Marfo kra wo mu hye no ewo makwan mu a enka ne asema atu wo mu ene wo bucha ne kaya asem kese pa nka wonya nsukra po enwieye na eye ni bakura meka no ho asem eye former musician and din ede Okyeame Quophi na watch din sem na ebra wo kasa no kyerem ka say so when share Cecilia Marfo and can hear our no and he so very popular presenter TV presenter na formally oye juma TV3 make Stacy Amwate when share Cecilia Marfo and can hear Stacy Amwate no and go free ya to say emre bi atwema to say enye Cecilia Marfo na ba o makwemu edi ba o makwemu kire akwankyere bi a to say ebo abusua na enkene yesie Stacy Amwate to say ne nkase kra enya epie ewie na one narrative story no chire mu say etobre bi ne yire be yare pa yare bi mu odin ate say wo mu di fa ba bia na mu hu eno anu edro ate say wo metimi dia ka na yire ama na yire no ehu ato mu na yare no wo mu bi se mu anu mu nte ase wo mu nso mu ni be bia yare ni fi say yare ni ye so say ye coronavirus o say cholera o say malaria po na achi yire no krapa no wo mu ni bi sa doctors for say hwenye no bebi ankyere ewo ne wedie ni anase ne honam mu kra se yare bi ewo ho na so sto na na yare no ayemra tese won timi nya ne ho hwekra waka dem na wo kire mu ka se ebre bi wo ye adwuma ewo ne radio station ho what one no receive call no ngakọ no ne kasa na ne wan pa because no nim se ne yare no na eye ne maame ne yare no na mfo kakra bi ene ebiom so busuafo mo twa ne ho ahia pe ene no mo nim ne yare no ano anato mo nim pote ne yare no eyare na nti eye no ene nkakọ wo frɛ ene ensem a wo ka no ka se nkakọ na wo frɛ Cecilia Marfo na Cecilia Marfo frɛ ne prompting ne se wonye ne ntem ne wonya de no ye wo radio station obia ne program wo ye no wontwa so kra enya bibia nto no mfa ka entu fi edwuma mu enko fi ntempa so no nko fa ne yire no enfi dem no mfa ne nko edumfa because enko fo bo ne yire no mpo so mbekunu sa ebre ne ma mu nti so anko ntem a wo be ko no wonte asempa enu ti se na Cecilia Marfo eka asem ne chene ne agency edi chene nti no so enam so ono eja ne nyama wo ye wo radio station ne egu ho ono so tuka edikofie na anokwasem ase de Cecilia Marfo nyakopon yi chene fit tese fili ohun sem ne ni so pepe because ogodu fie no na de we na ire aye ne nim edua se na wote wona se de ka wawu awia no sa enu nti oyentem epeja na ire na edotoka mu etuka de ko central region ye mpaibo bia bia efe no edumfa prayer center ori no ko wura ho odi no wura ho so no kwasem se na Cecilia Marfo eka kire no ekire mu kire sa so pepepe ena ebeto dwa ewo ehonom no edifo mu ho no ekire mu kire se eye ne yire no ne nafofo wo mo mbese obeye TV so adwuma obeye TV presenter no
Woman fa ne panties koko afa na tare baako aka ho e de akọ eduro so akọ nyama guso se be ya wo be free at 34 asase so nche no nso enenam so ema na ire eyare sa yare no kire se Cecilia Marfo eya chese obon ho mode pa ya de mo mo se ebre omudi wo eyedumfa prayer center ho no ebre bia wo fre ebo mpa yema na ire no empa ebo koso wo ho no so efre edempa ebo eta ho chit for 1 year na ire etra edumfa prayer center onya na hoto enya na yare sa esa na chi ebesi a na ye Cecilia Marfo ene boaye ema sa de no ebe mu nti wono de se nsema ekoso nsema ye keka fa Cecilia Marfo ndo wonje bakopo entum because wono de nani gani wo hu bi se Cecilia Marfo edi nyame asem so edi nyame akwanche de amano ama na yere enya hoto efi yare ba no so atese na omunim ne fare ba mpo enu nti enu nkwa de obetimi egina so ededi eye wo ba Cecilia Marfo wa dance se onyankopon ene frɛ no onyankopon ene suma no ede ne bre wono ene ne busan na we eno de asem we beto de na Ghana focus he Ghana ha enu nti na tese ngofo use social media anyhow obi enya akonya etina le video to kasa anyhow ka asem bi edi obi pe ohonu ma na amuhonu ma nkakona ye star ni epenya na kosoro Cecilia Marfo ya akri oye deliverance ma bada sami wiye oye deliverance no bada sami hu enfomzo bia wo hu we hu asembody bia wo hu deliverance ni twemu atese ensem boba ya nkofo kasa tia ne so obi oto nyame nyom na ehombo ne ti no ho ana hu se deliverance Cecilia Marfo de ne feme ya de pone no start se wo kan ensem ne afa ye Cecilia Marfo hu saa so na ho na bu Agyapong wa tran wa asem atwemu no asakofa akenye mu aka esanse ejuma wo ye sesia no esodia no ye nti si wo nya asem na obenya asem ben ya atwemu obetimi afa na obeka na ahyemu Kenya na de se Ghana fast afa mu biem no enu aho adwuma no ye nti okan so ampa so Ghana fo so mu Cecilia Marfo anyhow na Cecilia Marfo no wutielu nyumpo etie se na wo sori nyankopon ne kese atum se den a honhom bi etayeche na honhom no se mfi nyame na obi timi ekọ ne kotodwe so ebo mpa de Cecilia Marfo nyu esun enu nti se Cecilia Marfo afom kra o se onipa de anipa efom nipa na fom tie yenya abotre enye da na asem no se na sitie no yehu no ebi wo ha na ache kakra enye se na yehu na aye ache kakra pe yehu se ache no ne afa ajeju nkakra yi nefi ye ensem no emu nti ya Ghana for yensusu emu ata ebi tu ka se Cecilia Marfo ona ka se ne nto okan ye se ebre wo sha se no de nyame honhom ene ye adwuma ebre bi ba ye o mane kakra kofa ye mame wota enso god yi ede be ye adwuma nti so no na fi ne num ka ta se ma ene no ono ani te se ono ani jejereje ono na meka na asem se wa kan de ye be dia tum senti se ya kan wa ye bi da na wa bo ye Okyeame Quophi no ntre se se ada oda so eye nyame adwuma eno ne eye nkofa commenter wo mode beto dwa wa ase na ebi so me pese meka no aka se me anga se mu ena mabom se maka nsem ti ma make nkan eye comment ne bi entre etie from any ashefom we efi eye kwame nkansa oni de about say well I don't blame Ghanaians for always staying at one side whenever they hear evil about people. That is how we are as a people. We only encourage the bad news, but we don't like the good news. Or no, so at the other one, so when he said Ghana had the omlemio sana yesubantie. In some money, dear, you know, say a wow and some money, man, some money, and money, akasakasa, oh, in Tim. You know, say a pedal and some money, cost so and some money, bonnet, Emma Yakasa, your home. Now, as the papa here, oh, you back on the back open a trim, and the carry, why papa, and Norma, Sana die, and turn the whole family, you be a Ghana, you suban son. Where so at the other, if you yes, Cynthia, and there's what about Chile. Cecilia Marfo is no God. She's no holy person. She said it herself that she went to Mami Water for powers. Why are you bringing this out now? Honestly, when he said, seminar omode bana ye Okyeame Quophi ekekanu, wori kata nyama so keke. Cecilia Marfo na nenum to o kan ye se onu o mane kakra ekofa Mami Water honum. Eni ti wa ye bi da na ye ka se oye nyame nipa ya foma na onu na kan ye ne ya kaso a from so enu to onu so question a wo bisa enunum ya edutum e dia wode aba or saying I can't blame you for what you are saying. Indeed, Cecilia Marfo's songs and ministrations has helped me personally in my life. Sometimes I am a prophet and I pray with the songs and I see the power of God at work. But still, she is human and she is bound to fail sometimes. But that doesn't mean that she's not
a woman of God ono so ejitum say Cecilia Marfo oyinipa da nipa so na befom enya aboa na befom nipa befom na yaka enti nipa fom a enye strange ene news bia eno ji so afom na wa ye papa da eno ni asem bia nti ye fa ne se ne yete ne pepepe grateful Quophi edia was edia ba e wa ha say Okyeame Quophi, I understand you. God sometimes use evil people for our own good. I will take it as that way. Ono so ni say on the still na ojina so say Cecilia Marfo wonye say wa come me wota ho nko a de no no akasa kan de no onye nti say oye papa kra edema Okyeame Quophi a na Nyankopon na yusu no na so still na Cecilia Marfo ni pedua no de Nyankopon e dia mamika last comment wo ha enche ahwefo na ebiem so etie for where efi Philip was saying stop blaming people without proof or when you don't really know them. Seriously, Cecilia Marfo is not how she is being portrayed in the media space. If you know her, I'm sure you know her for real. Also, about say or not the air cost for social media and some band there before air can on and fan one TV cry or take crap or teabatra because onipa de wouldn't monipa. And you before for the baby, I been introducing nipa na other show. Wuni nipa na wuni no. Wo ben won kwa de. Wo be hu ni su se oye so onye wo be hu. Enu nti oja emme wo ma omuni Cecilia Marfo e wo ne kware mu. Enu just mu say de okania no wo de tai eye Okyeame Quophi ni ntem a wo be ka fa eye Cecilia Marfo e hu. E busuafo aha enam de comment no ebesi na won so maybe say wo say the Okyeame Quophi abekan efa Cecilia Marfo ne mboa bia wode eye na train yere Stacy amwate efi owuo mu no die ba na wodwen fa ho hu ni said de ensema ebobo ba a te se Exp0se kofo nsem mo keka se yes Cecilia Marfo mfinya me esa akwankyere bi oye nyema bi oye nti no kwanti ebetima kasa mpa wonye nyame nipa anase den a onipa obetimi achia kakra bi wo ha ne matu bi bofa weni su na ka se ade a wo ye na ye na so ebeba na enye enu nti afom kakra na enu nche se wonye nyame nipa wadetwe bi afatu ja awotuma GH comment section na bepem no ye be make sure se be kenkan ede amount na ebia mutu no follow tuma GH our Instagram atuma GH_ midin ede na ama owusu a mede besi ha that's na ye be sai ehyebi makramu fitani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe